before mayelana ne-issue yalo mntwana ukuthi umntwana uthatha ubaba lo mfana uhlala naye umhlanganisa nobani umhlanganisa nomntwana wakhe oyi-boyfriend which masibheka lo mntwana sibona umntwana omncane yabona umntwana sisakhuluma naye before samcela sicela ukuthi aconcentrate esikolweni bese sibona i-movements zakhe ukuthi mntwana lo ngathi uzogcina abe ngaphatheki yabona sakhuluma naye sathi ngana cela uziphathe kahle uye esikolweni because usebenza hlangu wethu uma ulahla wethu siyakubeka nathi ngisho njengomntwana ukuthi you must set an example wabanye abantwana so sizobuhlungu kakhulu masifind out umntwana nangu sika-12 sika-pregnant. I hope you are not aware that umntwana sika-pregnant una-13 years which is against the law in South Africa. Umntwana ejengaka sika-experience izinto zabantu abadala uyachaza i-statement sakho ukuthi yena ulele nalo mfana egroundini esikolweni uyazi ukuthi forcefully which is i-rape, stationary rape on its own. So the difficult part ukuthi mase silandelela sithola ukuthi bathi lo mfana umntwana wakho ngithola masithola ukuthi umntwana wakho lo bathi namthatha bathi namvalele ekhaya namthatha namtshela ukuthi ngifuna ukuthi ashade umntwana wakho at the age of 13 mama wakho alilo wathi umntwana omncane ngekhona ukuthi ashade umntwana wakho at this age umntwana wakho una-26 yena mncane so ukuze sinibize sifuna ukuthi ke siyilungise sihlale phasi siyilungise ngoba already seyimoshakele yabona ngoba makaso ufunda isikolo lapha esikolweni sabantwana bala ekhaya angazi ukuthi mhlambe la into yakhona umthetho yanivumela ukuthi umntwana una-13 years wakhona ukuthi ashade or abe kwi-relationship. Alright, before ungayikhudi le pregnant leni nawo many months? 4 months. Isaya ku-4 months. Yeah, uthi isaya ku-4 months. Ya yazi icala isomlo walo inzima i-right ya angazi ngakhuluma ukuthini mara yazi lo mntwana lo iproblem yenze lo mntwana lo mfana lo waya ekhaya last month mara lo mntwana lo wabaleka futhi waya kunenye boyfriend waya boyfriend yakuphi boyfriend angazi nawudla une-boyfriend mame uku bakudingile akuthola bangifunile indaba ngizokwathuza mina indaba eyaziwa uba ngithi wena mara mewukhuphi lapho bengilapha njengoba ngiyathola lapho kuhlala abazali bomsana lapho mina ngikhuluma qiniso wabona bra wabona le nto yobuza ukuthi wayizothini lo mntwana wabaleka wayemothile yabona umntwana wami usasela sathatha umalume lo sathi umlanda emotiya kubani lo angazi umuzini kade yakhona sasuka lapho samshiya wabuya futhi wabaleka wazi walanda wapi walanda le bathini ithabana ya ama-message yakhona efonini and yena uthola umunye ama-message la uthola enye indoda lapho ehardware lapho uthi ngicela nje ngihambe nawe uyazi le nto le ukhona lo muntu wakhona singamubiza manje wena ukakhuluma yazi bekufunani bengifuna ukuthi silungise la ekutheni ukuthi umntwana mhlambe ubaba walo mfana uyena batshele lo mntwana bathi bamthatha ubaba walo mntwana bathi bagcine bamlandeki ubaba lo mntwana lawe kahlala khona ukuthi abe nento le nomntwana wethu ngifuna ukuthi silungise lapho. Is that true ukuthi bathola kelo ahlala emzini wenu ethi no awukhambi nimvalele ngenxa yokuthi nifuna ahlale nomntwana wenu? Is that true? lo mfana lo yena naye lo bayenza into yabo bayi-2 lo angayazi babaleka baya kuphi kumzukulu rini walo uyangizwa lo ungangenisa lo hana ndaba indaba iso uyabona mayiso inzima because after lo mfana yena wagcina wangenisa ama-boyfriend amaningi so thina sizovuma njani le case
Lento Yabona umntwana so- wayazi lo mntwana so inzima. samthatha emabhowo wayepolokwane ngendoda samthatha Uyabaleka, emabhowo yabaleka lo muntu lo lento mzelungisa njani because lo ubhuti wakhe sazwana samlanda le oyenga ugijime neminye umuntu wasondayo wayepolokwane simulandile lo ipolokwane ngendoda futhi wayenimlanda le simulandile ukuthi kade siwangani nimngane kabani Ubaba wakhe. Nami yangani wambiza wathi asambe solanda umntwana wakhe Namanje bangani? sibangani samlanda emabhowo wasuka epolokwane wabuya samlanda emabhowo nje everyday uyabaleka wasabaleka awazi ukukhuluma iqiniso kubaba wakhe uyajikajika yangizisa bra nje uyasikhuluma indaba zokuthi uye siyamlanda every time masabaleka ngiyalanda ubhuti lo nemoto siyomlanda lapha airport nje uyangikhuluma ukuthi umntwana wangumithise njani nango bhuti wanginikeza imali 4,000 kumbhadala lo mntwana wena umnikeza 4,000 Yo. wanikeza 4,000 yokuthi simbhadale ukuthi umntwana wami ulale naye simkhiphe ejele Sobadalile muzi. Imali yakhe namanje angayitholi le mali. yo angifuna ukukhekhe nithi nikhiphe 4,000 ukwenzakaleni Oh. sikhiphe 4,000 babobise umntwana wami wamfeke ejele yangizisa ubise ubani ubobisana nobaba wala for in so bathi Wena le underage. wethi underage Statutory rape. sakhipha imali wenzeni ukuyini manje mfana ubuyile umfana Usekhaya, ndiyamthatha mdala ndiyamhambisa ekhaya umalume wena wazi ini ngesehlakalo lesi ukuthi bekabhadalile ukuthi ithathele imali emsebenzini so bekafuna imali yakhe ngibani uthathele imali emsebenzini bathi bafunana nomntwana bathi kuleyo ngazi so nabathi bathi imali yakhe ngoba nayo le nyanga le zangahola imali bayithetha ngoba bekalokho funana ngoba imali abayikhiphile nje yokuthi lo yakakatholi imali yokuthi kuyokukhitshwa umntwana kabani ngifuna ukuthi mina ungizula ngazi umuntu wamuzule na umbuzo wami ngithi lezi zinto abazikhulumako uyaza ngiciniso na bengifuna ukuthi ubayivele lewe bachaza ngakhona bathi bakhipha imali ukuthi abakhipha umntwana yes yona le yangizile then yena uthi bebakhiphe semali ukuthi ngoba bekathathele imali emsebenzini nama-expenses wakhe bekabathathela ukuthi Angangenanga emsebenzi usebenza petrol. Just ukuthi icala sikhulumisane njengemadoda. Le cala ayiphele. Lo muntu yena musuthi ukuze ngoba lesikhathi bangasebenzi bamthathe ama-extra charges ukuthi azange akhona ukuthi athole imali yakhe ngendlela ayijwayele ukuthi nakasebenzi so that's when athi because of akanthatheli ukuthi batho ngoba umntwana yuniveshiwe ibhadele ukuthi obviously yena manje angisho uma ujwayele ukuthi every month uthola 6,000 mangasali 6,000 uzithola uphethe 3,000 and ngapha you mara are kuyafana mlungu uyazi ithina uyabona kudala sila eSouth Africa especially mina i3 days wena ungasebenza mali makuthi uthola mali nini uyabona makucharge imali ifika oro 3,000 or 4,000 for 3 days kusho ukuthi yeah no ngiyakuzwa okay so mina bengifuna ukuthi silungise indaba yale ngane nina nithi akusuyi umntwana wenu ophekisela umntwana sazi lento la asazi lento ifuna umuntu owaziwa ngisho uyelo awa wena uyazi kwenzakalani umuntu uyabaleka lento efuneka manje i-DNA sathola ukuthi nguye kukwenzakala yawo icala izovulwa lapho nothi manje hawu manje umntwana phela angeke simvumele ukuthi into uyazi into semncane ngeke sivume ukuthetha sesizokuthatha soyise ama-social work namusho ya ama-social work because this issue is very sensitive kuyomele ukuthi sikhambe naye kuma-social work Yebo. so that ukuthi bazokhona ukubona ukuthi from now on bokwenza kanjani ngoba at this age afunda nabantwana abakhona la ekhaya iyobademoralize iyokufundisa abanye abantwana ukuthi at this age ye-13 years uyakhona ukuthi ubelethe uyakhona ukuthi uphile ngenye indlela because I believe that ukuthi i-statement engisitholile siphuma kulabazali or bangitshela before mntwana lo akusekucala ngimkhuza sasithola ukuthi wena uziphathe kahle esikolweni so into engizisa ubuhlungu ngakhona yazi ngizisa ubuhlungu yini ukuthi umntwana uthethe wakidnetshwa nakakidnetshwako
umntwana bamthembisa ukuthi phela wena kose uchade umntwana waloyana na ungamchadiko then thina sokuthatha ngenkani mara uyazi Ubani utsho njalo lo? statement engisiphele akasiphumele aphume eqiniso ngicela sikhuluma uJamaithisa sondela lapha kwesikhulu ozosikhulumela yonke into wena uyazi umntwana wami wena uyazi impilo inzima ufuna ukutshela into yona wena kuziphathe kahle ukhule uyabona manje uzonisha ukufa uzozonda abazali bakho mara vele akusebenzi uyilale ngapha utshela abantu amanga. uma wena uhlala nabazali bakho anti uyazi ukuthi Uright. utsho le boyfriend yakho izokutshada kanti mama uthi uyakaneka ukuthi ukuthi bangishade sengi-pregnant. akubani uyazi ukuthi upregnant bani wena mawubaleka baleka uyabona yiyo le nto leyo yenza